my love, my affection is to all the students who succeed the previous HSLC examination this year. And I hope you all would be a bright stars in the coming years, in the future years. আমি এখানে দেখা যায় কয়েকজন ছাত্রছাত্রী এখানে উপস্থিত আছে যারা অমণিপুরী। জানি না মণিপুরী ভাষা তো আপনারা জানবার কথা না, তবু মণিপুরী গ্রামে যখন এসেছ তাই আমি বাংলাতে তোমাদিগকে আমি আমার তোমার সবাইকে আমি আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ভালোবাসা জানাই এবং তোমাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হোক ঈশ্বরের কাছে আমার কামনা এবং প্রার্থনা। যেহেতু বেশি সংখ্যক যারা ছাত্রছাত্রী আছেন, অভিভাবক আছেন মণিপুরী ভাষাভাষীর লোক, তাই আমি আপনাদের কাছ থেকে একটা অনুমতি চাইব আমার বক্তব্য কিছুটা মণিপুরী ভাষায় আমার বক্তব্য রাখার অনুমতি আপনারা দেবেন বলে আমি আপনাদের কাছ থেকে একটা অনুমতি চাই। ꯅꯨꯡꯁꯤꯔꯕ ছাত্র ছাত্রী ꯃꯥꯡꯗ ꯂꯦꯡꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯥꯔꯖꯤꯌꯥꯟ ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯑꯄꯣꯛꯄꯤ ꯂꯦꯡꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯄꯨ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯊꯃꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ꯫ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯈꯤꯕ 2025ꯀꯤ HSLC ꯄꯔꯤꯈꯥꯗ ꯆꯥꯡꯌꯦꯡꯗ ꯅꯤꯡꯊꯤꯖꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯇꯨꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯅ ꯅꯈꯣꯏꯕꯨ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ꯫ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯖꯕ ꯑꯔꯪꯕ ꯊꯋꯥꯟꯃꯤꯆꯥꯛꯀꯨꯝ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯁꯥ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯔꯤ꯫ ꯑꯗꯣ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯅꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯑꯅꯪꯕ ꯊꯋꯥꯟꯃꯤꯆꯥꯛ ꯑꯃꯃꯝ ꯑꯣꯏꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯅꯈꯣꯏꯗ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯨꯝꯅꯅꯦ ꯔꯤꯇꯦꯟ ꯄꯔꯤꯈꯥꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯈꯔ ꯄꯥꯔꯒ ꯔꯤꯇꯦꯟ ꯄꯔꯤꯈꯥꯗ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯈꯛꯇꯅꯗꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯃꯍꯩ ꯌꯥꯟꯕ ꯉꯝꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ꯫ ꯃꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯍꯩꯁꯤꯡꯕ, ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯜꯐꯨꯜꯅꯦꯁ ꯀꯣ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯃꯗꯣ ꯍꯩꯕꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ, ꯈꯪꯕꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤꯗꯤ years of competition, আজকালকার যুগটা হলো কম্পিটিশনের যুগ। শুধু লিখিতভাবে পরীক্ষা পাস করলে এখন চলে না, নিজের দক্ষতা অর্জন করতে হবে, নিজের স্কিলফুলনেস, নিজের কর্তব্য, নিজের চলন চালন এইসব ধ্যান দিতে হবে। ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯠꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ, ꯉꯥꯡꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ꯫ ꯆꯨꯝꯅ ꯄꯔꯤꯈꯥ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯕꯗꯅ ꯌꯥꯗꯦ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯍꯤ ꯈꯔꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ APSC ꯄꯔꯤꯈꯥꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯂꯛꯈ꯭ꯔꯦꯗꯅ ꯅꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯎꯔꯝꯒꯅꯤꯀꯣ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯟ ꯇꯥꯕꯁꯨ ꯂꯥꯛꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯣꯏꯕꯨ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯈ꯭ꯔꯦ꯫
moina ngang ba wa ngang bagi technique makoina seliba pijol makoina mingon da utliba respect jamna tamjani ngai ne ai sa se respect phangyan khalbadi ikai khumnaba phangyan khalbadi ai ke doni ahan bada ai na mingon da respect utpai mathau tai ba mingon su respect utpai mathau tai mase ai gi chatpa ngang ba sakpa asigi mathakta depend tawi ai na khopon mose ai na haide haiba nate ko ngamde haiba nate ko ad maru na specially ai ko gi samaj sida hoji ko nipa macha singa nupi macha singa ne koi jamna chau khena ba bui gulf of difference in today's society. The behavior dealt by the little learners, I have seen gulf of difference between boys and girls. Girls are more than those of the boys in this present situation. Koi nipa macha ga nubi macha sing ase ya asagi respect ta khangde hai ba ngang mar in ba khangde ngang ba khangde nipa macha sing nubi macha sing ase ya nubi macha ga khara di pha ma lai nei khalli bo. Am I right or wrong? Am I right or wrong? Okay, asiga to sum phabi ji sum ji engwai koi di oja oi ko ni no ka I have served more than 37 years as a school teacher, so I know all the kick and corner behaviors of the young learners. I said that sometimes you nipa macha singsiga nupi macha singsiga asum jeng biwa ba jamna attentive oi basa jamna attention oi basa nupi macha singina khai he liya ba nupi macha singina niba macha singina khai wat liya ba ai chumba lamda ina hai sibo ai ko sira ma uji ke present scenario sigane ai ma ba present scenario sum jeng biwa ba nipa macha singsiga nupi macha singsiga asai oja mana ngang ba oja singsina ngang ba sali basa ba khaitan attentive oi ba ai uning jengchin ba uning jengchin ba cha machi nupi macha sing ni he le ba nipa macha sing se mobile ma pai khraga fuit ka se godam ka thado khradana machi moi matam si style ni da matam si style ni ba ado machine ne it brings no result machine result di product ba kara polite ba kara high in ba ahn sing ba ikai khun ba khang ba waja sing bo respect to ba waja sing na ngang sa pado karino haina munna tari ba chhatra chhati da moi ne khara ma khe dori bani ne khara mase school da na te meeting hole na te imong manu su to on dori mi imong manu family na su to on dori mi so der ma ki mase ba chama da chani chu mo ba hom ne ai na hai che imong manu su ne hai ba akoi gi kano se akoi gi mai gi akoi ung nei hoi ya ba akoi gi de bebhar thogalon discipline hai ba in da ba siri ung nei hori mine school da gi hoi na te school gi oja sing ga pung kya le min ge ne khoi bo se pung ma pan da gi na pung ani pung ma mo hai maximum pung taruk oja sing ga le min ya ba ado rest 18 hours se family da leiri myam imong mong leiri myam adna imong manung da leiri ba chali ba madu mani sha ba choja tania ba oja sing the only guide people wadani asom chaladi aina lambi do nan bani asom da chatlu asom chaladi khongban langani asom da thong chaw mai ga chatlu hai ban ching ma se oja sing sina tai gani ba aduna ai gi mamang da hai gi ba
कोई बाबाना का है मजे गार्जियन से किसी जाम ना चौबर रोल लिया है याम चुम्मा बने आबा वजह सिंह का ngam ponte गार्जियन से जाम होता है अदो लोना ए कोई की नखोई सी जाम मथौता है नखोई फौदी ने जाति की फौदी ने जाति की मरु मरांग ने मरु ए कोई ना लम फबत चाइबा ममा मपा सिंसिना आदि लम मोरगा लहाव चेमल लम मोरगा अदगी फौदी चाइदोसिना ओजा सिंसिना चाइदोइनेबा ओजा सिंसिना चाइदोइनि ओजा सिंसिना फौदी चारगा अदगी फौदी दु फौन तौदाय फौदी दो मफम मफम चारदी मागी पांबी दो याम फजना होवेबा माही मरों चुम्मेबा अदुना ओजा छात्र गार्जियन सिंह very correlated usually मखों उम्मी ऐसे मचे मथौ ताई तो मची क्वाली मथौ ताई से को ऐको की फौदी जी जम मथौ ताई को नखोई से नखोई जम ज्ञान ताव मथौ ताई आइना हाइनिंग बदिया बा नो लारी की वादी तोखो लाइते नो जो फर्स्ट डिवीजन में पास तो नहीं बा ngam me se no sum pha na chatto bani so far I believe pha na chatto bani aduga कोई क्वाइटी मरु बमा न कोई हाइनिंग बसिना डिसिप्लिन से very important to succeed our life. Discipline is very important if we want to succeed in life. हमारे जीवने यदि सफल होते चाय ताले हमरा की करबो डिसिप्लिन ऑब्जार्व करते होबे বড়জনের সঙ্গে কিভাবে কথা বলতে হয় ছোটজনের সঙ্গে কিভাবে চলতে হয় আমার স্যার ম্যাডামের সঙ্গে কিভাবে কথা বলতে হয় এই সব বুঝতে হয় জানতে হয় পালন করতে হয় মানুষের জীবনকে সফল করতে হলে এই যে ডিসিপ্লিন অবজার্ভ করতে হবে আদুনা আইগি নুংসিরবা ছাত্রসিং আই ছাত্রীসিং নতেকো আই ছাত্রসিং আই দেখা নাঙ্গলে সাউনো আইগিসে নকয়দা বুকুতি বিথেইনি বুকুতি রসগোল্লা নতে আইনে ইংলিশে বুকুতি रसगुल्ला चारदी नोय डायबिटीज होबा जायबा शुगर हेनबा जायबा बुकुति चा तारगदी नखोय लोकलाय तिलाय चेलय नसागी इखोंग इरम सेंगनी चावा थपका तुंगनी नसा न उफानी कुचु कुमेन फजनियाबा आइले खरा नोयदा हुल्लगा ngangiसे माजे नोयना तानिंगदबा चानिंगदबा बुकुति गुमबानी तो अदुमपु नोय तासलुको हायं पुनसिदा आई छात्रा में तक आई बुंसी आई वाली खुली गया को मचे पास हिस्ट्री से मचे प्रेजेंट जामना चन्नबा निपा मचा मा अखोई मैते मचा दिन नते को आई अंगांग यम फुगलमे यम फुग हुजी बे अंगांग हिम फुग जाबरे अंगांग यम फुगलमे अदुदा अंगांग से आई मसे एकदम रियल ने आई साजनना का हाइब नते आई कल्पना दगी नते आई इमेजिनेशन दगी नते आई हारिसे आइना अंगांग से नवे खुदिगे नि फुबा क्लास 8 के अंगांग नि क्लास 8 के आइना इंग्लिश से लौरम याबा आराम फरकबा निपाम जाजे अखो मिते मिचादि नते को अदो मासे आइना फुमनना बा नोंगालगा लागा स्कूल द फुगदब जे खनबदबा मा लाइक तम तोखरा टोटली स्कूल लाइफ मार्क स्टॉप होय गए आई भी खंगे देखो आई खंगे सोन मन मार्क तोखि मी तो मयाम छात्रा मया छात्री मयाम ताकोनी मार्क लाई लाते अदो एग्जाम नाई केन तौदे अना नोंमा मागी मादि अहन वरे नोंमा मार्क से अखोई सी सोरसे सोक लमजाउ सिगा मार्क से आलू बोरा हम पुरा लाय आलू बोरा हम पुरा लाय साइकिल दा मा इले लाय अदुवा आइदी उबगा अखोई अंगांग सिंने खंगिदना अहन वरसो अहन वरना आइना ए नंगी तो करिनो सार आलू ने सार आलू नि आइना इस ngafo nangi se ai loi lorage haina usalle ekode pusalaga ai anang sing obani na cha lo kaina ina cha ka pithe ma lu ai loi lore dugi mak nga ingon da wali tolome ba sar matno da sar gi wafam se sana tapi do ai lor mo taragadi
ai ngasi asumai na ne ai tawra moi san phuman baduga ai sauning dana ai to khime san tu sauning dana ai school to yen hai ai kem si ngai te machin mang haram ya ba sari wa ilam tar ga di ai ngasi sumai na alu indra chala moi ya aduna angang sa ne ko ai na ngang se noi kha sauning ga su ko noi hang ahan noi ga ne noi ninga moi you will be repented in the later life if you do not give your ear on my suggestion, on my advice. You will be repented one day. I masih madi I hage ko noi chau nu ana kha discipline maintain to kuchi sia discipline utta bai se ko yum da su om doi mi lekai su to om doi mi school su to om doi mi so na mai masih keno ni aduna ai masih ka hainingi matung tabada su ai jamna sangalge ate te oja sing su jam phaja phaja ba pau tak pi gre ai na haining badi discipline maintain to usitani discipline or bane discipline student or bane ko mak larik su para phani exam su fast toni chakri su phangani adedi afaba production su puthorakani jati gi lan oini aba no koi se discipline jaw tra bana ai mai pe ma no ina phana exam phana pass tor sune ko suja jaro mai punsida mai thi bai do oini ai masi ga discipline da ai base tor ga ai haijage ala na koi bu hanna na ai gi thamoi gi nungsi ba se na koi gi damakta lepi ai asirbat tori na koi henna handak first division pass tore handak third division pass tore handak second division pass tore uji ngati mamangda khogi bontrapa high school oja proje na hai bedoni jaiphabi do sinam chenu jaiphabi azmol foundation tamye nai do azmol foundation ai gi ichani pa mo jawi di ba ai ichani pa mo jawi di ado azmol foundation tammi do paisa mama mapa di paisa sikima host hondra bani mon lon puthokra bani hoji gi azmol foundation sina lon puthom cha ba thakpa leiba koding mak adedi magi AI की engineering course तो बा medical की course तो बा मैं super 40 का इन्हें लई मधुदा का माँ अधूरा फंगी मी मधुदा का फंग धरिया बा नोई की लाइक तमहली बा मामा पासु करीम तो वादरे मोई ना सोम लोने तो उहितो बा मुझे engineer तो मुझे मोई ना सोम पैसा पुथोक बनी सेन पुथोक बनी पुनः क्या दिन वाई नो अफबा मचा वो पैसे अकोई ना हाया बा अफबा मचा पोदी ममा मपा दो सर्ग काय फतब मचा पोदी ममा मपा दो करी आय नोरो काय सर्ग की ऑपोजिट ताय अदुना अखोय इमा इपासु अखोय सर्ग कहनसी जाति सु सखोत नम तौसी अदगी मरक मरक समाज की सुम थबक थोरम तौदना से रुद्र वुमेन एम्पावरमेंट सोसाइटी की अखोय की हुजूजी प्रेसिडेंट ओइबा मलेम से यामना अखोई खुनसे की याम वाना होगी बनी आई माबू पोकपदगिना आई माबू खंगियाबा आई जन नुंसी मसेना साथीना नुंसी अना माकी थमोइदा फावरतना आई मकना ओइहोदरसु मा हिरममदा मासु अथो हेनम ओइदना से मा रुद्र एम्पावरमेंट रुद्र वुमेन एम्पावरमेंट सोसाइटी का लिंक दना सोसाइटी से कमाय तो ना अखोई नुपी ओबसिंग से कमाय ना थौक पिरगा कमाय तो ना सेंदान लंबिदा पुथोकपा जाबा कै जगलाय बुथैजा मासु नाकल मदा मासु हेंदोक थोइतोक पमने अदना आई ना माबु जाम नुंसीबा गलना नंगी बिजनेस इसु चाउखुप ओइसनु हाइबसे आई नंगोंदा आईगी ओजा मोइना आई नंगोंदा आशीर्वाद पिरी आशा तौरी नंग सोदना माइ पालकनी हाइना अदुवा लोइना लोइना मागी इबेमा माइ इबेमा जाम थoi जावी याम फै आई नोबु थागतली नखोइना तौरीबा खोलिबा अदना हेना अखोइ असिंबा खुन चतना ने नुपी इमा इबेन सिंसे मोइदसु ट्रेनिंग का पिहनदना असिंबा पोथोक ला प्रोडक्ट का से पोथोकतना खोलमदना अखोइ हिंगबा जाबा इसाना इसाबु थोक पिजदना हिंगबा जाबगी थोरम पाइखतपगा लोइना लोइना ngasi mahiroi singsida noina ngamjeba khudol mom ikai khunama utkani kai haise is it was my out of thought
ai khalludeba asumaina akoi malema na tawkane ai khalludeba. I'm very thankful to my beloved students Malemba Singh. Ai magi mama su khangi mapa su khangi aba. Ai jam punung si. Ai jam punung si. Ai mitai pi tari toi. Ai je khasu kapkal liya ba na khanga ba. Ai abna ai wa jam sang na hai lage angang sa na khoi puno pu ai na ngang si da ba noi shauning khuni ma jaro su ko shaunu lambi de uro su ne ai bu ko view hangbiu oja ahan ora ba na adu to ba na hangbiu ko nungsi na si khusan na si samase semgatchi sagatchi noisu matang matang da asang matam da ne asiguma samas ki sagai gi asingba mifam kala ko da ne marak marak da ne etem to bidana noisu mitna singba oyu haiba bor se piraga noi tungi punsi da hena chakhoto oiro hena result phajaba oiro jati gi sabak to go oiro samas ki thak to go oiro haiba aigi आशीर्वाद से पीरगा नखोई पुनमक्तगी आइगी आई बिदाय लौजगे ऐसा साउनिंग बलेसु नोय वारुबिनो हाइबा वाफम सिमगा आई पोरोइदा थमजागे यामनो खंगे